pini nitum tong sekot pen nang itu press club asai hemlong Rason Paras nai nang kok alama bangke kedantang 29 arni KSA tiripi amai pen kedengpon hala bangso alama putak si nitum KSA di District Committee hoi pen pini nang nitum han athengno esonsoni lam nang pakliar kangtung alam ke do elo 29 ni nitum karbilator ya song tiripi amai long isi insiden do koglo asi la bangso along bangke nitum karbilator ya song di District Committee pena bangke tiripi amai tumpan militum nang nitum media a platform hoi pen kachuning ri kangtung bangke nang nitum puthot non karbing long lang nang lop long de KSA kaching room la bangso along bangke kacekak jam kedam je jam je fansi nitum di District Committee penta kachuning rilo KSA tiripi amai tumpan lasi non ke bang jilang arni pini puthon nitum di District Committee le kacekroidu na son si kapre ka district tumta la bangso insiden long men kedam jam je deji ke claim jam je deji aputhak bang e climate kaison kayateng ke paduji fansi Jameson timung Maipu puthot pajidu sunang lapen Muniram Teron Vice President puthot pajidu sunang Ram Singh Togi General Secretary puthot pajidu sunang lapen Mondoling hi alang lisitame puthot kayateng Vice President pajidu sunang kusi nitum pini labangso operation France kang ni nangkok lo asi kuning lambang abilu lapan si nitum operation France lah ajut ko coba na nitum 29 ni yang main kita kami nak semain Presiden Jameson Timung napen Vice President Mondoling hi akan aku pen kepas untuk mate selalu senang masuk kerja kami kita harus ni si example nang kopo nitum ta isi KSA polo ka thedung organization pinapot international boundary le Red Cliff line Mohon line of control posonsi nitum KSA long ta towar ke khangabar long unitu long ta do nitum ke district level shot central long nitum ke executive member shot lasi nitum bang ke final decision po bang nitum enunun lasi nang nitum media platform hoi bang pachini kangtung mai puthot kai teng kai son ke paduji phan mangsi nitum mai kachun ningri thulo central committee to phan mangsi nitum aroma level to bang ke district level to bang ke lasi puthot Ramsing tok pinang nitum media hoi penalang ni phana chuning rilo Jameson timu kai phana chuning rilo Mondoling hi apen ke hala Muniram Teron alang nitum tak dam jam je deji ke claim jam je deji fansi nitum di District Committee hoi pen bangke kachuning ri thulo lapen ke pasun arpu ke pada bangke nitum district level long bangke lagi nitum long bangke ahat ave asila bangke amateur masi central amateur penakot alang nitum si handle tunang pola bangse laso ke handle long bangke di District Committee long bangke ke mesenang deng long si kai kita dulu ini nitum district level napor kisuma itum KSA long core committee standing level kaching vai lahaya aputhak alam bangke district tom phamangke pachini ni nitum KSA long ke sona rondo asila core committee long bangke nitum ke la president vice president general secretary AGS level sitodo halo so level long bangke itum district committee po bangke by even central committee long la AGS pena beran ke do arputum an bangke hadak amegle do sitame cecarun de rason po lakai anole dosi dame ingthong dunjong podak bang chini dunde lo hada isi kaching vai do hala so kaching vai alam bang itum district long nang lele pinakot itumai kapre ga issue puthak si prason pharas ki dui bon pomasi la sori tanang dundo api district ada la so sai hemno nang le rok pibang asoni ngi thuji mai tumai chini akan ki dunang nang dunde lo asi kachuning rithulo puthot kai son kai teng ki paduji phansi non KSA kaching room nang jia por Cingrum nang dia por si faction apa naik trip bangke itu district committee mengaji donon dulu, asi putra cuning ritolo. Kacecara teng kacini teng pulang de pini cingwai tulo direction GP lo laswa direction teng bensin itu di district committee tu mang cenglin lo, lasi la bangke mili kacini teng ban ni knowledge itu teng pulang de affection mang ke doi bang changes masih belo lagi, angkrak masih belo. Kaya son kaya teng cidu nang po. Cedo nang po bang lo alang ni ta damang ni lo RC la bang so incident ko pen aning ki open ke dam thui bang ni tum di District pen masih padang ni lo alang li dani bisa me ni tum si padang ni lo apen Mondoling hi fan posita me alang li ta kai son kai teng ke pachido thuji phasi tum di District Committee hoi pen
nang to media khoi me si pasin thulo je alang litum ta nang nang lo jan nang ne lo ining choi nang ne lo itum kai ke ta deputy district committee a member ni president man cheng lo ke alang litum nong si dolo pu kang ke nang to media khoi ben mang si alang litum ha thir thip isi kepilo alang litum ha lata kana no bonta ta majority para en apitini itu mangga aku pin ben rol ko bonta non bang men pang ni ko kalang la si 2/3 majority po bangke labang ne charon de mothe isiang denglong suhi nang ke ando nitung district level mate hala bang so ni suhi ke ando la puson akamta eli tum claim nung he la penang tan bang ni charon de dalo kuma muka sela somo jok chik punang yong na pon ni ke lapupu da ke chok chi pu bang theong le non jam son timung ake hai alang li nang japon alang li ideology a principle samokha alang li pana chok chi pu bang ni tum pinya ni haklem nu lo bang thenglong le apen puthot lapu ramsing tok bi ake ha general secretary alang li ideology punoi a principle munoi lapen political role mokha punoi apen nang ke japon a role mokha punoi alang li panta ni tum ping thirlim se theklong asi alang li tumang bong eson soni misunderstanding ke do pena join si lapu son claim nei bu bang claim le de nei ku bang si ni tum deputy district committee bang ge chuning ri thulo ka ki son do nang ko palam Nilitum ladak AKC bang ke Jenson timu akhe nang japon AKC bang ke lake si Independent Nationality Organization boy fit sita me karbing long ke hemprek ke hang abinong et ke SDC ko court claim rapet boy fita ilitum ke silong amena a constitution do kok pina pot dak te bok head a political party ta ilitum long bang ke nak si jogdun de nak si jogdun ai abang si ladak ni ke charu na teng kachini du na teng ni noles do teng bolong te political party po bang ke dake nang achi jogdon po bang ke angkrak masih abe bo amut pisi pudelo je towar ke khanga barlon national leader tumle no comment pu son si hala central committee arlo lama bang ke ni bang ta la song deng ma no comment pu si punang ko athini litume district committee ni le district committee president asi hola core committee level long aching bai standing level long aching bai central long aching bai alama putha bang ke ni district committee ben bang che jodun ai lo Cipurun dulu, cacarun dulu dalam mangke. Asyik suang dengan mangke national leader tu sosi, alang men no comment puson ini bang tasong dengan mangke no comment pusi punang kopo. Hasuar di 29 ni yang itu press meeting ni loh, nang itu di politik mata baru. Bonta hasuar ni aku ikut ke presiden lah pen hala mondoling. Dia penting mung pen mondoling tu kan itu aku ikut lagi nang itu nang ni hang claim pen. Kamu apa hendak puelo government against KSA pen ninje longle. Apen government against KSA pen kam claim long le po bangke labang Halloween alam lo he 29 ni central committee la si constitution aron posita me la ke central committee tum nang kaninge nang ke far nang ke jong oting si tum claim nang kok asila bangso operation han tum nang ke doar ni bangke ni nang pelum core committee a direction pen kam nang ke claim nitum lalang tum hoilo nang kidun e jhag hormu chini dun de Sida me central committee jong si ke bang loplong ni to mi richo jong si ke dam loplong to me a khoi tu nga khidun to ya lo asi ai shu bang la to ko pe puthak tong ni ja khor mun chini dun de boy phe sida me central committee tu ngong hi thona ke hang loplong to district level to me ka ke dalang li tuma aphi gi dun nang ko da akimi akahai no ake dok ake thor pu tum jas jelo central committee tum pisi decision ke an ma hala so decision alo to final decision lo pensi nang dun lo bang so ni ta No da bonta me no la te la pen, de lo que sigue que yo no mondoling ni la